abantu b'abakongomani ba M23 bari barahungiye mu Rwanda, bari ingoma, bari muri camp badafite intwaro, ahubwo bategereje ayo masezerano bari barasinya na Kongo ko bakwiye gutaha iwabo. Nta kibazo rero twari dufitanye. Hari ikibazo kimwe abantu benshi batinya kubaza, niba koko General James Kabarebe nta sano yari afitanye na M23 nk'uko bamwe babivuga. Niba ari uko bimeze, kuki izina rye rimaze imyaka irenga 10 rigaragara muri raporo zitandukanye zivuga ku mutekano wa Kongo, harimo n'intambara ya mbere ya Kongo ndetse n'intambara ya kabiri? Niba ari uko bimeze, kuki buri gihe M23 yongeye kuvugwa hari abahita bavuga Kabarebe? Kuki amaherezo Amerika yafashe umwanzuro wo kumufatira ibihano? Ese ni amakuru masha yabonye? Ese ni ibimenyetso byari bimaze imyaka myinshi bikusanwa ndetse bikaza kwanzurwa ko General James Kabarebe afatirwa ibihano? Cyangwa ni igitutu cya politike cyari kimaze gukomera mu karere ndetse no kuri Amerika bifatanyijwemo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Uyu munsi tugiye gukurikira uruhekane rw'ibyabaye kuva mu myaka yashize kugeza ku munsi Amerika yafatiye General James Kabarebe ibihano. Kandi uko tugenda duhuza ibimenyetso, ushobora gusanga ikibazo cya nyacyo atari M23 gusa, ahubwo hari ibindi byinshi inyuma. Muri ibi byinshi inyuma hashobora kubamo intambara, hashobora kubamo inyungu, hashobora kubamo umutekano n'imbaraga muri Afurika yo hagati. Turaza gusobanukirwa. Tuguhaye ikaze. Kugira ngo twumve impamvu izina rya General James Kabarebe ryagarutse muri iyi dosiye, tugomba gusubira inyuma imyaka myinshi ishize. General Kabarebe si umusirikare usanzwe, ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu ntambara zayoboye ndetse zikagira n'uruhare rukomeye mu mutekano kuva mu mpera z'ikinyejana cya 20. Muri izi harimo intambara yo kubohora u Rwanda ndetse yahagaritse na jenoside yakorewe Abatutsi. Harimo intambara ya Uganda yarwanyinwe na Museveni bari guhirika uwo bita Obote. Hakabamo intambara ya mbere ya Kongo, hakabamo n'intambara ya kabiri. N'ibindi byemezo bitandukanye byagiye bigira uruhare mu mutekano w'akarere. Kubera ayo mateka, ibikorwa byose bibera mu burasirazuba bwa Kongo bikunze gukurikiranwa haribwa niba hari aho amazina ya General James Kabarebe agaragara. Mu myaka ishize, raporo zitandukanye zaturutse ku mpuguke za UN n'ibindi bigo zagiye zigaragaza ko ibirego by'uko hari abantu bamwe bo mu nzego z'umutekano z'u Rwanda bakekwagaho kugira aho bahuriye n'inkunga yahabwaga M23. Muri aba harimo General James Kabarebe. Ndetse mu nkunga bakeka ko yahabwaga M23 harimo ubufasha bw'intwaro, harimo amakuru y'ubutasi, harimo ndetse n'abasirikare, akaba harimo ibiribwa ndetse n'ibindi bijyanye na politiki n'imiyoborere ya gisirikare. Muri ayo mazina yagiye agarukaho nk'uko nabikubwiye, harimo igihe ndetse hari n'inshuro nyinshi izina General James Kabarebe ryagarukagaho. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: niba ayo makuru yari amaze imyaka myinshi avugwa, kuki ibihano byafashwe nyuma y'uko iyi ntambara itangira? Kuki batabifashe na mbere yose kandi bari bafite ayo makuru, bakaba bari bafite n'ubutasi ndetse na dosiye zegeranyijwe mu myaka myinshi ishize? Abasesenguzi bamwe bavuga ko impamvu nyamukuru yabaye uko M23 yagiye igira imbaraga kurushaho mu bihe bya vuba. Nk'uko tubizi, M23 yahereye Bunagana iramanuka Masisi, ifata ibice byinshi bitandukanye muri Kivu ya ruguru kugeza naho ifata umujyi wa Goma. Si yahagarikiye Goma, yarakomeje iramanuka igera Bukavu. Nyuma yo kugera Bukavu, yakomeje kwagura ibice mu gihe na Walikale yari isatirijwe ndetse na Uvira. Ahangaha si wasiga ikibaya cya Ruzizi, kuko aho hose habarizwa umutungo kamere ndetse akaba ari n'ahantu hakomeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko umutwe wagenda gufata ibice byinshi, niko igitutu mpuzamahanga cyiyongeraga, kuko uko tubizi nta munyafurika cyangwa umuntu igihugu cyo muri Afurika gifite inyungu nyinshi ku butaka bwa Kongo. Abazungu harimo Amerika, harimo Abashinwa, harimo Uburayi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bifite inyungu ku butaka bwa Kongo, kuko ibyo bice cyane cyane M23 yafashe bikungahaye ku mabuye y'agaciro ku kigero cya 76% by'amabuye ari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo yakomezaga gusaba ko hafatwa ibyemezo bikomeye.
harimo nko gufatira ibihano abasirikare bamwe bo mu Rwanda harimo na Gen James Kabarebe, ndetse no guhana leta y'u Rwanda ndetse n'umuyobozi wayo. Muri ibi rero Amerika yaje kubyumva, yatangiye kuvuga ko hari abantu ku giti cyabo igomba kubaza uruhare bakekwaho muri M23 nko mu miyoborere yabo, guhabwa intwaro, guhuza abasirikare b'u Rwanda ndetse na M23 n'ibindi bitandukanye. Muri urwo rwego hafashwe icyemezo cyo gufatira ibihano James Kabarebe, ariko u Rwanda rwahise ruvuga ko ibyo birego nta shingiro bifite ndetse habe na gatoya. Rwemeza ko ikibazo cya Kongo kidashobora kugabanwa cyangwa cyitirirwe umuntu umwe cyangwa igihugu kimwe ku giti cyacyo, ko ryaba James Kabarebe ndetse n'u Rwanda ibyo bashinjwa atari byo. Aya makimbirane yahuzwaga nuko abaturage bari muri ibyo bice ndetse M23 babita abarwandafone bakaba bagira ifite icyo bahuriyeho yaba mu rugamba rwo kubohora igihugu, ndetse ikindi akaba ari abanyarwanda bateye ibyo bice. Ibyo bigahurizwa ko M23 yaba ifashwe n'uwo bita Gen James Kabarebe mu guhuza ingabo nk'uko yari umugaba mukuru wa RDF, akaba afite n'uruhare rukomeye mu mutekano w'u Rwanda, ndetse bigahuzwa ko ingabo z'u Rwanda arizo zitanga ibikoresho byinshi ndetse binakomeye, ubutasi ndetse bikavanga n'umutungo mu gufasha umutwe wa M23 mu kwigarurira ibice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha niho impaka zatangiriye. Ku ruhande rumwe hari abavuga ko ibihano ari igisubizo ku byo Amerika ibona nk'uruhare rw'abantu bamwe, harimo nka James Kabarebe n'abandi basirikare batandukanye bafatiwe ibihano mu kubera kugira uruhare mu gufasha umutwe wa M23. Ku rundi ruhande hari ababona ko ari icyemezo cya diplomasi kigamije gushyira igitutu mu biganiro by'akarere, nko kumvikana kwa M23 na leta ya Kongo ndetse n'u Rwanda rukagiramo uruhare mu guhagarika iyi ntambara ikomeje kwigarurira ibice bitunze ndetse bikanatunganirwa ku mabuye y'agaciro agirira uruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburayi muri rusange. Ariko hari ikintu gitangaje cyane, iyo urebye igihe ibihano byafatiwe usanga hari ibindi bintu byinshi byari biri kuba icyarimwe. M23 yari mu bihe byayo bikomeye, aho yari imaze gufata umujyi wa Goma, ikamanuka ikigarura Bukavu ndetse igatangaza ko igiye gukomereza Uganda, za Masisi, za Rubaya ndetse na za Warikare. Aho hose harafashwe kandi munsi y'ubutaka harakungahaye cyane. Ibiganiro bya diplomasi byari bikomeje. Iduha muri Katari byari byaratangiye, aho ubuhuza bwari buhari. Amasezerano y'amahoro muri Amerika yari guteganywa gusinywa hagati ya Amerika, u Rwanda ndetse na M23 nubwo batayizanyemo byeruye. Naho iduha muri Katari aho impande ebyiri rizo zari zihari, ndetse bakaba bafite n'abareberezi aribo Kenya, Uburundi n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Ibihugu byinshi byari byatangiye gushyira igitutu ku mpande zitandukanye, aho na leta ya Kongo yari yatangiye kwitabaza inzira ya diplomasi, inzira ya gisirikare n'inzira ya politiki. Mu nzira ya gisirikare hari ibihugu n'u Burundi n'ubu ngubu bikirwana na M23 byari byitabajwe, hari hitabajwe SADC, hari hitabajwe n'abacancuro. Ese ibi bihano byari bigamije guhana umuntu ku giti cye nta Gen James Kabarebe nk'umuntu wagize uruhare, cyangwa byari ubutumwa bwo kubwira akarere kose ko ibintu bigomba guhinduka, bakazibukira ibice ndetse Amerika ikagira n'uko ivomamo? Reka turebe icyo bishatse gusobanura duhereye ku mateka M23 igihe yavukiye n'icyo isobanuye muri rusange. M23 ni umutwe w'inyeshyamba wavutse mu mwaka wa 2012, ubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Watsinzwe mu mwaka wa 2013 ubwo wavukwaga, ariko wongera kugaruka mu mwaka wa 2021. Ufata ibice bikomeye bya Kivu nk'uko twabivuze, Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo. Uyu mutwe wa M23 uregwa gukora ubwicanyi, gufata ku ngufu, kwimura abaturage ku ngufu no gukoresha abana mu gisirikare. Gusa nubwo bivugwa gutyo si bihuzwa n'ukuri, kuko ibi ni ibirego bishinjwa iyo M23 na leta ya Kongo, ndetse ntibisanzwe imitwe myinshi ishinjwa ibi birego. Gusa abaturage bava muri ibyo bice n'abandi babirebera ku ruhande bavuga ko ibi bitandukanye n'ukuri cyane. Nubwo bimeze gutyo, ahangaha niho kandi raporo za UN ndetse na USA n'Uburayi zigaragaza ko RDF cyangwa Rwanda Defense Force
ifasha uyu mutwe wa M23 mu bikorwa bya gisirikare, iby'ubutasi, intwaro ndetse no kusharinga guhana ingabo. M23 yafashe ahantu hakomeye mu mabuye y'agaciro nk'uko twagiye tubivuga. Yafashe ahantu hakomeye hangana 76% by'amabuye y'agaciro ya Kongo abazungu bashobora gukenera umunsi cyangwa bagakenera mu bihe bizaza. Muri aha hari nka Rubaya Mining Hub, ahantu hafashwa mu bucuruzi bwa coltan ndetse na Kasegereti. Hari Walikale, hari Ruzizi, hari Masisi, hari n'ibindi bice bitandukanye. Ndetse kandi yigaruriye imijyi ibiri, Goma ndetse na Bukavu, dore ko yari isatirije n'umujyi wa Uvira uri mu marembo y'u Burundi. Ibi byerekana ko ikibazo cy'umutekano gihuza inyungu z'ubukungu, bigatuma ikibazo gikura kurushaho. Aha niho James Kabarebe wahoze ari umugaba mukuru wa RDF akaza kuba umujyanama mu by'umutekano, ubu akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Niho azira. Amerika imushinja kuba umuhuza hagati ya RDF cya Rwanda Defense Force na M23 no gutegura uburyo bwo gusohora amabuye y'agaciro ya Kongo ajyanwa mu Rwanda, bivugwa ko M23 yabicurukura igakontorora no mu bice igenzura. Ibi byatumye Amerika imufatira ibihano, gufatira imitungo ye no kubuza abanyamerika kugirana ubucuruzi bwabo bwose na James Kabarebe. Amerika ivuga ko M23 yishe abaturage ibihumbi kandi yirukanye abandi ibihumbi. Ibi akaba ari bimwe mu birego M23 ishinjwa na Amerika, ndetse bayishinja kwica abasirikare 3 ba UN no gukomeretsa 3. Ibi bikorwa bishobora guteza intambara y'akarere, ndetse bisa ntaho byatangiye kuko Burundi bwinjiye mu kibazo, SADC yo yaje gutsindwa. Ikibazo gisigaye twibaza ni iki: ese ibi bihano bizatuma u Rwanda na M23 bisubira mu nzira y'amahoro izwi nka Rwanda Process hamwe n'igihugu cya Kongo, cyangwa bizatuma bizatera intangiriro y'indi ntambara ikomeye muri aka karere? Subiza muri comment utekereza ko ibihano bya Amerika bizahagarika intambara burundu. Niba kunze iyi video, ubusesenguzi uku kwegeranwa kw'ibimenyetso, turagushimiye kandi ntugire udakanda subscribe.